Ćao svima. Sada vidimo kako radimo rezervaciju kada nije naš zakup ili kada je on request. Znači idemo u deo aranžmani. Tu imamo pregled sva rezervacija koje su urađene na ovaj način. I na mjesi mi tu kažemo da aranžman traje, od 1. jula do 10. jula. Da je cijena na aranžman 890 eura, to će da konvertira u dinari. Pansion samo noćenje, transport, sopstveni prevoz, smještaj možemo tu da izaberemo neka vila koja smo prije prodali ili da dodamo novo. Evo, za Melbourne je popunio da je taj Paralija. Ukoliko želimo da ovo trnemo i samo dodamo novi smještaj, tip da je vila, Njemačka, Pierija, evo isto Paralija. Broj kreveta kažemo da prodamo 3 kreveta, 9 noćenja, broj soba ne znamo, tip soba studij. Grad i opštini, broj dana, ovo treba nama ukoliko bi željeli da nakon rezervacije sve pošaljemo do CIS. Ali to možemo da uradimo i pre da šaljemo info u CIS. Koristi elektronski potpis, ukoliko želimo da ugovor pratimo na mail da korisnik potpiše, ali to ćemo sljedeći video. Idemo sljedeći korak i kažemo da imamo 2 odrasle i 1 dijete. Svi su novi putnike. Nosimo tu. Neki broj možemo da nosimo pasoš ili važnaš pasoš u sami booking. Sada kod dječak moramo da imamo i datum rođenja. Eto tako. Imamo da li radimo popusna ova cijena ili ne, način plaćanja kartica, plaćanje kažemo da je 15.000 dinara, ostatak je nama 89.000 dinara. Ukoliko želimo da radimo ovo na administrativno zabranu, idemo tu. Ukoliko želimo da dodamo putnice, lista putnika ili spisak soba, ili da kreiramo najava za putovanje koje sistem šalje na tur operator, izaberemo ovo. I nakon toga idemo na rezerviši. Kada idemo na rezerviši, samo sistem kaže kada nemamo data na rađenje na nekog putnika, samo idemo OK. I nakon ovoga imamo ugovor i priznajnica koju sistem generiše. Kada zatvorimo, imamo prodaja tu, da je avansirana i dostupni su nama dokumenti iz ovaj screen. To bi bilo to kratko oko rezervacija, nakon ovo idemo na doplate i statistike. Hvala vam.